ilambata ela kwilizwibo alibuyi ilambata. Ndingumama Yamani ndisuka eMthatha branch. Lo uthethayo nguNathi Ngiyana osuka eMthatha branch. Lo uthethayo nguLindeka wakwaDamse from eMthatha. Namhlanje i-31st kaDisemba. Bazalwane sesilapha ke e1 Up building eCape Town. Ndizokohlula unyaka apha kwahlula abathakathi. Siyacela wonke umuntu around Cape Town nize in big numbers. Ndibonile uba andinoza ndingazokohlula unyaka kunye nomprofeti. See you tonight bazalwane e1 Up. Kyk as reg oor die wêreld. As 'n Shekinah organisasie nooi ons julle uit na ons kruis uit met Apostel Mosala. Dit plaas van 6 tot 6 vanaand. Maak gereed om jou seëninge en jou verlossing te ontvang. Dankie, ons verwag om hier te Name is Zama Nkambule, the son of Apostle MJ Mosala. We are at Shekinah Healing Ministries, where things are happening. Silungiselela inkonzo lenkulu ke, inkonzo ye-crossover. Lekhona namuhla, labanye siyababona sebaqalile bayangena. Ema-parking sekavele ayakhomba ukuthi bantu sebakhona. Phuthuma kubamba isikhathi. Gijima ut e1 Up building lapha eLuzuko. Celeni kweTeguka Business Park. I don't know ukuthi yini ekuvalile, but you will cross over and take over under the anointing of our Father Apostle MJ Mosala. So ke ngizokukhuthaza eZimbabwe, koka emese vari muCape Town, vari muJoburg, vari muZimbabwe, vari muHarare, vari muBulawayo. Gijima, phuthuma, ithe 6 to 6, iqala ngo6 iyophuma ekseni. Yonke into ongake wayibona yenzeka kubantu, kuNkulunkulu iyenzeka. Nasesandleni samprofeti Apostle MJ Mosala iyenzeka. Khululeka ke, phuthuma sobonana. Lilizwi lakho, ngoba kaloku lilizwi lakho. Jithi elakho ilizwi lifana nemvula eyehla phezulu, yehle emhlabeni. Athi lowo ophethe